Kubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy Commissioner ke West Khasi Hill District. Ula penmi ia ke jing penbana haka arterik mentau benai nailor arjar aphuai. Bola petha ikinong song dukan. Baki de pentikana ila de bakin deng tista barbor iki jing dakmut. Penbiang ya kidawai sakti hakamat dukan. Lene sabon ban sakti bat kumjuru benom syak ben nyerung ben breu nelum penjba hapok dukan. Kane kejing penmi kejing penbana kadai hadin baki nom song yau. Jong kasor noston man haka singi palai mentak tayau. Kelemi penjba ban lector office jong deputy commissioner ke West Khasi Hill District. Bandawa ban syak un pleno ya barok kidukan. Ban nakliang UDC ru tang hadin katokan epor lengba uba HK Taba. Ubudai additional DC jong ke West Khasi Hill District. Ulahab ban kungu ban airu ya karai daka basya no ban pli kidukan. Susu deputy commissioner ulah penbana baki dai ban penjengai iwei om duna ya kan report baki nong song dukan kim dai ban sya yano ban thiet jing thiet nerung hapo dukan lada klem ke jingi dak mut ne sat ikti. Lam tharo yaki nong song dukan baki ban bu ikan tin bla ITK nan de bempat ITK hakmat dukan bad hak jaka bayo i syai ki paiba.